Mũcakũrũ nĩ anyita ndĩmĩrorie nakũ? Roria nyamũ kwa wa Jacobu na ũgathiũrũkia nyamũ wega. Hau rĩu nĩ anyita? Roria nyamũ wega rĩu tamĩrorie gwa tataguo Lucia. Mũcakũrũ nĩ ndaroria nĩ anyita rĩu njũke? Haya nĩ rahana ta ĩragĩra. Haya thiũrũkia kahora, roria gwa cũguo. Hau ine kĩrimũ nĩ kĩarekia ningĩ. Haya thiũrũkia ningĩ rĩngĩ. Roria gwa thoguo mũnyinyi kahora. Haya ĩyo hau tiga kũhutia ndakwĩra hau ũkarekia. Cokia gwa cũguo, roria nyamũ gwa cũguo. Haya hau ĩ sawa mũcakũrũ, kana no gũtinda haha ũgĩthiũrũrũkithia nginya nĩ ndĩraigua heho? Ndakwĩra we negenia, tinda gũkĩnegena. Ta thiũrũkia nyamũ rĩu ĩrore kĩrĩa, nĩrore na kĩanda. Roria ĩrio kĩanda. Haya bas. Ĩyo ĩkĩnyita. Nĩ anyita? Kwachana nayo. Rĩu nĩkĩ ningĩ nĩ wakwĩra ũnyegenyie. Ndakwĩra yo ũkĩnyita ũgatigĩra hau. Haya cokia hau yuma. Nĩndacokia mũcakũrũ, hau ĩ sawa? Rĩu nĩkĩ we ũreka? Toka na gũkũ ũndorere nyume nja ĩyo njũke ndĩnyitithĩrie. Ũke ũndorere niĩ thiũrũkie ĩrio ĩyo tondũ ndiramenya nĩ wana ũhana atĩa ũreka. Haya bas. Mũcakũrũ rĩu nĩ hĩndĩ wa cira. Ũka ũnyite nyamũ, ũka ũhiũrie ĩrio ta wĩtĩtĩ. Niĩ nĩngũkũrorera. Haya nĩndambia gũthiũrũkia nyamũ. Ũmĩrore yarũgama wega kana yonia mbica. Ũnjĩre. Nĩ sawa mũcakũrũ, hiũria wĩtĩtĩ nĩngũkwĩra. Hiũria kĩrĩa ĩrio nĩngũkwĩra yanyita. Hau ĩ sawa? Mũcakũrũ, roria kwa wa Jacobu. Haya kwa wa Jacobu. Ũgatwara kwanja ihenya. Haya ĩyo ĩkĩnyita, ĩyo ũka. Njũke nĩyagĩra. Ke waroria nakũ? Tai-inĩ ũyũ. Cokia nyamũ nĩrore gwa cũguo. Gwa cũcũ witũ. Roria gwa cũcũ. Haya ĩyo ĩkĩnyita. Ĩ sawa hau? Ĩni ndũke. Nĩyagĩra? Ke warekia ningĩ. We nawe mũcakũrũ ndũiguaga. Roria gwa baba mũnyinyi. Roria nyamũ gwa baba mũnyinyi. Ihenya no gathiũrũkie ihenya. Bĩra nyamũ no ũratwara kahora. Ĩyo ĩkĩnyita mũcakũrũ. Ũrenda kuga ndĩranyita nginya thaa ici ngĩhiũria ihenya? Ndĩnyitĩte nyamũ. We hiũria nyamũ ihenya nĩngũkwĩra yagĩra. Ndũkarekie kwanja thaa ici. We bĩrĩrĩkia nyamũ. Bas. Nĩndikũria ihinda rĩaku no rĩrĩkinya. Hiũria nyamũ we. Mũkuru ũyũ ũrenda kuga nyamũ ĩno ndĩranyita? Nĩwe ũrarora TV mũcakũrũ kana niĩ? Tũhiũrie nyamũ nginya ngwĩre. Roria nyamũ kambĩ. Roria ĩrio kambĩ. Haya bĩrĩrĩkia. Nĩrore matu-inĩ rĩu. Haya nĩrore kũrĩa. Nĩrore kwa mũgo ũrĩa wakuire. Thiũrũrũkia nyamũ. Haya ĩyo ĩkĩnyita. Hau ũka rĩu. Ke warekia coka nyita rĩngĩ nyamũ. Thiũrũrũkia. Nĩrore nduka-inĩ. Ndakwĩra we nĩũkũigua heho, nĩũkũigua ũrĩa njiguaga kũndindithia nja. No mĩena rĩu tikwenda gwakwa tondũ nĩ TV yaku ĩtaranyita. Haya thiũrũrũkia roria kĩrĩa irĩma-inĩ. Bas. Nĩ kwagĩra yagĩra? Yagĩra kũ? Hiũria nyamũ biũ. Mũthikĩrĩrie haha mĩkuro ĩno. Kwanja we kĩminda. Mũndũ aga gũbuata mawatho makwa ngamumĩria game. Nĩwaigua we JB njamba mboeku? Nĩndaigua yĩya wakwa kĩhoti wa Jakubu. We kĩgui nyonyo nĩwaigua ũrĩa ũraria wana? Kuma thaa ici gũtirĩ kwaria. Ũrĩa ũkwaria ndarathaka kagi gakwa. Koguo wenda gwĩtĩkia ũkainia wĩtĩtĩ ngamenya nĩwetĩkia. Nĩwaigua cege nyoka? Nĩndĩramenya wĩtĩtĩ waku woinainĩte mũno harĩa ũrĩ. Watho wa mbere, kagi nĩ gakwa. Koguo wanjenga ũkaumĩra game. Wanyingĩria chombo ngakũhũra tego na ũkangua bibi ndege. Arabu kona ithatũ nĩ pena. Na pena ciothe nginya cia timu ĩyo ĩngĩ nĩ ndĩragũtha. Na goalkeeper ũrĩa ũkũnyita pena yakwa ngamũruta game. Na gũtirĩ gũkanya kagi. Wakanya kambũke ndigi nĩ ũkuona. Kwanja tũrathaka twĩ nyari. Maratũ mau maku kĩminda mahana tũthambia mocarĩ ũrute. Nawe cumbĩ ũkire kĩharo na taratari ũreciria kĩharo nĩ bafu. No cogi nĩ twamwĩtĩkĩria gũthaka na gambuti tondũ twara twake twa magũrũ tũkoragwo tũhana ngarango. Timu itũ nĩ niĩ na cumbĩ na cege nyoka. Nawe kĩminda mwĩna kamunithi na cogi. Cogi nĩwe kipa wanyu. Na ũmenye cogi wanyita manduki makwa umĩre game. Timu itũ nĩ niĩ kipa na no niĩ defender. Inyuĩ nyoka mũthiĩ na kũu mbere mũgethe mbaũ. Reke moke mafunga ndĩmarute game. Arabu mũmenye ndetwo nĩ mũcakũrũ game nĩ yathira. Ndĩrathiĩ na kagi. Twafunga na mbaũ igĩrĩ tũkagarũrũkana. Nokorwo wĩna mbano ũhe thaa ici. We wahe mbano ona wafunga ndigũkumĩria game no mbaũ ĩyo ndĩgũtarwo. Na kwanja nĩndaririkana kamunithi ũrerire gatumia gakwa ga PP2 atĩ nĩ thugumaga ũrĩrĩ. We ona ndũrathaka. Hiũria wĩtĩtĩ ũmũrĩkithĩtie kayes kwanyu. Tebu nyambe njĩre andũ ũhoro wa Nails by Sonia.
kagi gacoke kanjie, na ngĩrĩkia kamũnithi nyone wĩtĩtĩ waku ũkĩireria mũkĩrĩti, tondũ we ndũiguaga. Ahiki, atumia, tũirĩtu twa flyover ya Magumu na Naivasha, mwenda ndwara cianyu ithakare wega ta wega, icangarare ta ime rĩa kĩroko, aria na Nails by Sonia kũgerera 0103821281. Magũthondeke ndwara na bei bacĩrĩre, na wĩtĩkie kana ũrege, Nails by Sonia nĩ maheanaga door to door services matũra-inĩ macio merĩ. Mere watũmwo nĩ mũkuro ikarũga, ũheo offer. Nails by Sonia, nailing your nails to perfection. Athuri thai, ahiki rathimwoi na mwĩkwo wega, wega ta wega. Kagi nĩ kanjie pipi. Leo umesema niongee Gĩthwaĩri, nĩ ũkũinamia we. Kaende. Nĩgũthiĩ rĩu. Nĩgũthiĩ sana. Wewe ni mweusi hadi babako alikuona akasema, what a waste of sperms. Nasikia umekaa single for 15 years hadi ukiambiwa I love you, unasema amen. Shosho yako ni mzee hadi Mungu aliposema let there be light. Yeye ndiye aliwasha koroboi. Shosho yako ni mzee hadi akikohoa anararuka. Kichwa yako ni sharp hapo nyuma, ukienda kunyolewa unamaliziwa na sharpener. Wewe ni mrafi hadi ukisikia penye kuna story tamu unaenda na chumvi. Wewe ni mfupi hadi ukitakin mkono inaingia kwa socks. Demu yako ni mkode hadi akivaa pad anatumia suspender. Wewe ni mchafu hadi minyoo kwa tubo inatembea na gumboots. Uko na kiburi hadi ukienda kwa choo huinami. Uko na kichwa kubwa hadi ukifikiria inatoa echo. Wewe ni sura mbaya hadi ukienda church unatumika kama example ya shetani. Uko na sura mbaya hadi inaweza tumika kama advert ya sumu. Umekonda hadi ukinyamba unasikia uchungu kwa mishipa ya mwili. Uko na matako moja kubwa na moja dogo, hadi ukitembea ile kubwa inasema akiwoye ni goje. Wewe ni mkode hadi ukitaka kuoga miguu unatumia thermos. Nasikia kwenu mnaogopa magonjwa mpaka mnalala ndani ya condom. Mbwa yenu iko na miguu fupi ya nyuma hadi ukiambia inasema niende nikachekelewe. Tofauti yako na ng'ombe ni ati ng'ombe hukunia kama imesimama. Wewe ni mweusi hadi ukichomwa na jua unanuka brada. Nyanya yako alikatalia nasari sababu ya kukunywa uji. Nyanya yako ni mzee hadi mustari ya kuseparate wetete ilifutika. Wewe ni mfupi hadi unaendesha panado kama taya. Kwenu nyinyi ni weusi wote hadi last born wenu anaitwa Tititi. Nasikia baba yako ni mrafi hadi akikufa anasema azikwe karibu na hoteli. TV yenu ni ya zamani hadi inaonyesha Ronaldo akipiga penalty na slippers. Wasee mko na vichwa kubwa hadi mnanyolewa na slasher. Shosho yako amezeeka hadi matiti yake imeandikwa milk no yogo. Yes. Wewe ni mchafu hadi ukiingia mtoni samaki wanatoka nje kutema mate. Wewe umekoda hadi ukipiga kona matako inaingia kwa mfuko. Uko na sura mbaya hadi unatumika kufanya watu walie kwa mataga. Wewe ni mzee hadi ID yako imeandikwa na Roman numbers. Simu yako ni ya kitambo hadi iko na game ya kuchoma mahindi. Kwenu mko wengi hadi mwenye anakula balance diet ni mwenye analamba mwiko. Wewe black spot unatusi familia yangu. Kwani huna tombo? Mimi stakagi mtu anacheza na familia yangu, kwanza Musakuro na Mukuro wakiwa ndani. Ugeanza kuwatoa nje utusi wa asuka wetu na anie na gasao gaito. Na kugwekera athura kuwetete we. Tebu kwanza niongee na watu wa Airtel. Ndizo hizi offers za data na pia minutes. Unanunua kupitia M-Pesa. Unaingia lipa na M-Pesa, paybill, business number unaweka 3541919. Account number ni namba yako ya Airtel. Alafu amount ni bei ya hiyo offer umechagua. Then unaweka pin na within seconds unapata offer yako. Hii ni kutoka Mazeltov Limited. Pia unaweza wapata kwa website yao www.mazeltov.co.ke. Ikidelay of which si rahisi, tumia hii namba kuongea na wao 0791178111. Tumeongea. Musakuru uraireko na niguo guku kesha irashikite hwae. Ati kesha niku kurari kesha mukuro itikaruga. We ndui reke ciume nene. Tahe horo ihenya tondu riu ndaigua sukari wakwa ukihaica. Wahaica uendie 800 o kilo na ngwihoka waku nduri na makiure. Wehe horo itanarakara. Kuga sukari ni ukuhaica ni kuga ni ngurakara. Na kuo kuga cumbi ni ugucukana macani moke gatagati ni kuga gutheka. He horo we iga muhahe mukuroi. Nao we tondu watwikire mundu wa foot and mouth. Kagoro kuriunga warubaga yothe ugegeire witite wa tucucu twarika riaku na kanua pere. Hwae muhunjia wanyu uria kinaite ndarakirehire kuruthende guku. Kuruthende wogire ni crusade.
Hau mbere ukugite kurari kesha. Na mutie ngi ni weyo. Muhunjia wanyu mwega mwendete muthuri ti Kinaite arari na session igire guku hwai. Ya mbere ya thaa 1 nginya thaa 3. Iyo washirika marari nie na mukuru. Session ya keri irari thaa cigana? Ya keri irambiriirie thaa 3. Na ndiyo irathirire thaa cigana tondu ciana cia Sunday school irerirwo ithie toro. Uguo ni kuga ashirika maratigirwo mari igana? Umwe ha o mukuru. Reke muthengo thekie. Ndarama iranurirwo Saitani aragia blood pressure. Mahoya. Ndiraiguaga o mukuru akiuga oh yes. Oh yeah. Man Kinaite the ndungata nake areraga nyene amwite mwana. Ati call me baby. Marahoire nginya ndiraiguira murata guoti wa Ing'atha. Leo ninaua mutuhuku. Ndehera banga karuga. Urage mukuru ni undu wa kesha na kuruthende. No njugaga wewe wa Illuminati. We kuruthende yaku no utwarire PDD. Nikio ritwa riaku ria kibande ni Joeli Thendekia Mugiko. Shut up. Mathiko manyu kwa ni ma Friday. Na agathiko haria thutha wa kioro. Tebu kwanza niongee na watu wa Airtel. Ndizo hizi offers za data na pia minutes. Unanunua kupitia M-Pesa. Unaingia lipa na M-Pesa, paybill, business number unaweka 35 41 919. Account number ni namba yako ya Airtel. Alafu amount ni bei ya hiyo offer umechagua. Then unaweka pin na within seconds unapata offer yako. Hii ni kutoka Mazeltov Limited. Pia unaweza wapata kwa website yao www.mazeltov.co.ke. Ikidelay of which si rahisi, tumia hii namba kuongea na wao 0791178111. Tumeongea. Karuga niki urekire tondu urarugamithio kanitha? Rĩu mũcakũrũ wanjia maũndũ marĩkũ? Tacokia kiuria mũkuru ũyũ. Mũcakũrũ nĩ kũigĩrĩrwo ndĩraigĩrĩirwo atĩ nĩ ndĩrorire na uniform ya kwaya. Ndĩraiya icembe twĩcirika gwa Caimani. Ndĩrahotha mbeca cia Uganda na ndĩrarĩanĩria sakramenti na thubu wa mahu. Ũrarutire sakramenti kũ Karuga? Ndĩrarĩ altar boy mũhunjia aranengera mbakũri ya nyamũ icio ndĩmũnyitire. Ndĩracihũrire bara ararogota riboti. Na wĩre ũrĩa ũcirugaga next time gacumbĩ arore nĩnga appreciate. Rĩu mitha ndĩnekwo. Nĩrekirwo. Kũrarĩirwo mwĩrĩ wa Bartholomeo mũthenya ũcio tondu mwĩrĩ wa mũrũ wa Ngai nĩ ndĩraũrĩire ndeika. Arafu mwathiĩ kũrĩma kwa mũhunjia nĩkĩ wekire gwake? Nĩkĩ minda wahakire boxer cia mũhunjia biribiri? Tũthara mwaki ketwo arĩkũ? Twanĩkĩtwo nja. Mũhunjia agĩgĩkĩra nĩguo athiĩ kuruthende kambi. Kuruthende nĩ ndũ Karuga? Kuruthende, crusade. Mũhunjia ekĩra twaiguire mũkayo tũkĩrigwo kenjia ni ndũng'ũ emta. Mĩkuro yeno mũtirĩ hadafu. Naguo Sande gũkĩhunjio nĩkĩ mwekire? Ndungata yahunjagia ũhoro wa karumbeta ka mũico atĩ ona kangĩhuhwo ndĩngĩmaka tondu me ndũgũ personal na mwene Nyaga. Mũgĩka atĩa? Tũkĩhaica mũtĩ igũrũ na vuvuzela hau nja ya kanitha. Ti kũhaica, nĩ kũhaimba. Aria Gĩkũyũ kĩna ũgima. Tũkĩambata mũtĩ kana wĩganĩre karũgano gaka tondu nĩ woneka nĩ torakamenya mũno. Wewe ni mweusi hadi blood vessels zako ziko na street lights. Manzi yako ni mkode hadi ukimuhag inakaa kama unanyonga tai. Wewe ni sura mbaya hadi ulipozaliwa madaktari waliambia mama yako, mama tumekuambia push, hatujakuambia ukunie. Nasikia mbuzi zenu ni poko mpaka mademu wakipita huko kwenu unasikia zikisema beb. Uko na kichwa empty hadi ukiangalia juu macho zinaanguka ndani. Gari yenu ni malaya hadi ikiona warembo inasag number plate. Uko na macho kubwa hadi unaweza itwa eyewitness. Uko mkonde hadi ukipita mbele ya baby class watoto wanaanza kusema teacher, ona number 1 inapita. Nasikia uko na dhambi mingi hadi shetani akikuona anasema oh my god. Kwenu mko wengi hadi mkihama inakaa migration ya wild beast. Kwenu ni kuchafu hadi nzi za jirani huita za kwenu chokora. Wewe ni mweusi mpaka ukipigwa picha inajiandika alikuwa hapa. Uko na kisogo mrefu hadi ukiangalia juu inaingia kwa mfuko ya nyuma. Wewe ni mfupi hadi unaenda cross country chini ya stool. Wewe ni mwembamba hadi ukinyamba unafiri uchungu. Wewe unaogopa ukimwi mpaka unalala ndani ya condom. Nasikia baba yako huwa anarudi home usiku wa manane ndio asioge miguu. Wewe ni mkode hadi ukisimama karibu na wall unakaa mwatoka. Ati wewe ni mweusi mpaka ukipigwa picha inajiandika scratch to reveal.
Gwaruza kama karatasi ya airtime. Nasikia shule yenu kuna baridi hadi school moto ilizima. Uko na meno kubwa hadi ukisneeze unajichimbua kifua. Mtoto wenu ni mtukutu hadi anasag pampers. Nasikia mko na TV inashika station zote mpaka police station. Ati uko na mdomo kubwa hadi huwa unakula avocado kama jugu. Mamako ni mnono hadi akikalia koini ya 5 bob moi anatoa makamasi. Wewe ni mchafu hadi unasweti matope. Kwenu mko wengi hadi mkilala mnapagwa kama vijiti za kiberiti. Babako hufanya kazi kwa kisiagi hadi akioga na maji moto protein nzima inanuka ugali. Ati demu yako akona jegi kubwa hadi yeye huvaa bra long sleeved. Ati wewe uko na damu tamu hadi mosquito wanakunywa na mandazi. Nasikia wewe umekonda hadi unafuga socks na mshipi. Kwenu mko wengi mpaka baba yenu anawatumia kama fence. Nyinyi ni maskini mnapikaga chapo na mafuta ya kodom. Wewe ni mzee hadi marks yako ya KCPE iliandikwa kwa mawe kama 10 commandments. Uko na haga kubwa hadi ukienda kwa choo nzi zina masturbate. Zinapiga nyongolo. Wewe uko na kichwa kubwa hadi ukipita karibu na staff room walimu wanakuuliza unapeleka wapi roka. Nyanya yako ni mzee hadi anabeba miaka na gunia. Baba yako ni mshamba hadi akitoa sadaka anagojea risiti. Hakuna cha kutusiana na mzazi. Wagweta musakuru ringi guguo ta bara ta ndina mago. Musakuru ni warika ryaku Kĩminda. Ndwike giko Mũkũrũi. Wewe ngoma ya muti na yendaga bara ya mwili. Kaende. Tebu kwanza niongee na watu wa Airtel. Ndizo hizi offers za data na pia minutes. Unanunua kupitia M-Pesa. Unaingia lipa na M-Pesa, pay bill, business number unaweka 3541919. Account number ni namba yako ya Airtel. Alafu amount ni bei ya hiyo offer umechagua. Then unaweka pin na within seconds unapata offer yako. Hii ni kutoka Mazeltov Limited. Pia unaweza wapata kwa website yao www.mazeltov.co.ke. Ikidelay of which si rahisi, tumia hii namba kuongea na wao 0791178111. Tumeongea. Kĩminda ota mutugo niwe yanika riũa-inĩ ta mbembe iroretio gĩthĩi. Mũkũrũ-inĩ niĩ warokera na irumi ona itamĩte makĩroko. Tondũ nĩkĩ ũngĩka Kĩminda? Ũngĩrũa bara cigana ũtanogete? Ĩke karũga uma na kaũru. Ndingĩaga koguo ũngĩkorwo na gaku no ũkarehe haha tũthimithanie na gakwa tuone nĩ kaũru ka ũkoru. Kĩhĩ nĩ ngũguota. Ũkona thigari kana? Wetereire biringi kana huhe mĩrũri na ndore? We ũkoragwo wĩ mũtũrĩku mũno Mũkũrũ-i ũyũ. Ta igua gĩkĩ atĩ ndĩ mũtũrĩku. Ati ngatũrĩka ndũngũrĩre coro tape ũthinge tũmĩanya. We ndũkoragwo mũtwe ĩyo nĩ kabati ya kũiga magego. Kĩminda niwe ũraikia njege kara wĩtĩtĩ ũgacoka ũkanungĩra. Nĩ ndigiri wanyita ngengere we. Tondũ ũngĩka atĩa Mũkũrũ-i? Tigĩrĩre njata ũtharie. Ndũigĩrĩre ngũndandie. Ndimakagio nĩ gathara mwaki itonete wĩtĩtĩ size yake size ya noma. Alafu kwanyu mũkanyĩraga kĩoro nĩguo kĩgĩtikaiywo. Thoguo otagwo nĩ nyũkwa ekĩrĩtwo thogithi kanua nĩguo kĩgĩtikaiguĩke. Ũkaruma mũcakũrũ Kĩminda. Nĩndakwĩrire kĩu kĩnua nĩkĩo nyũkwa ahũragĩrwo. Nguguo ta bara ĩna nginya stage ũthiĩ wote mbarĩ yanyu yothe. We ngũrani yaku na caitani nĩ location. No ta ũrĩa twahenagia atĩ caitani aikaraga na gũkũ thĩ. Tondũ nĩ athamire. Caitani athamĩire Kayole ona ndaugaga nĩ wanyu tondũ eĩtaga Karũgamo. Kwenda. Karũgamo nĩ style ya ndasi. Nĩndaiguire wacuka witũ makiuga ũguo mena cui wa wacũcũ. Ũhoro nĩguo cio. Tebu kwanza niongee na watu wa Airtel. Ndizo hizi offers za data na pia minutes. Unanunua kupitia M-Pesa. Unaingia lipa na M-Pesa, pay bill, business number unaweka 3541919. Account number ni namba yako ya Airtel. Alafu amount ni bei ya hiyo offer umechagua. Then unaweka pin na within seconds unapata offer yako. Hii ni kutoka Mazeltov Limited. Pia unaweza wapata kwa website yao www.mazeltov.co.ke. Ikidelay of which si rahisi, tumia hii namba kuongea na wao 0791178111. Tumeongea. Karũga wenda nyigĩre box yaku no ũnjikĩirie mistari na gĩthũngũ. Kamam ũrenda njitwo nĩ mata? Ngueku. Ngutige. Hau. Ũragwo nĩ kĩ Mũkũrũ-i? Wanjĩta ũguo rĩngĩ. Ngũgũikia kara wĩtĩtĩ njoke nungĩre. Anyway, niĩ gĩthũngũ kĩrĩa njũĩ no kĩrĩa ndaiguire Tabitha makĩaria na mũcakũrũ rĩrĩa mathomagĩra kwa ngũkũ. Kĩrĩa kĩa a e i o u kĩu. Aca. He kĩngĩ anga mathomaga ũhoro wa nyamũ cia gĩthaka
kana bara ya Russia tondu kĩaga-inĩ kĩu gũtiarĩ thayũ. Tondu maugaga atia? Tengemania ũhoro baby. Nĩwaigua nginya nĩndagwĩta baby. Baby ya kĩnyũrũri. No sawa. Rĩu o ta mũtugo magĩthoma mũcakũrũ ndaragia. Tabitha nĩwe ndaiguaga akiuga, kill me baby. Tear me up, we will show later. Attack me like an animal. Get aggressive on me. Oh, destroy me, baby. Ooh, bring me down like the house of Kahawa that fallen. Oh, yes. Mapangale, mapangale ya Mukonyo. Mapangale ya Wetete. Mapangale. Sure. Mapangale. What? Tabitha was insane. Wow, she's such a vibe. Rĩu nĩwerire mũkũrũ waku ũhoro ũcio? Ndamwĩrire oha. AKA vowels. Kũngĩ kwa gĩthũngũ kũmwĩra no gũte mathaa tondu mũkũrũ na gĩthũngũ no toka bina thirarĩ. Hawakaribiani. Kwanyu kwĩ ũhoro. Njĩra kaũndũ kangĩ. We nawe karĩ Jeff Mũnga wa Waithĩra wonire. Ũrona gũkirĩte ki mohoro marekererio. Niĩ ndĩ Wanjikũ wa Wanjikũ ngũtahĩrie mohoro o ũrĩa marakunũka matũra-inĩ. Tatiga kũnguo ũguo kamamu. We njĩra ũrĩa thoguo orĩte ndakarue. Kĩgogo gĩkĩ nĩ kĩega na ngima. Turus. Nĩnjũĩ nĩ ũnyendete. Ni promote before uende. Nunua data, SMS au minutes hapa Mazeltov Limited ukitumia M-Pesa hata ukiwa na fuliza. Twende lipa na M-Pesa, buy goods till number 4760890. Amount weka bei ya ofa umechagua. Kununulia SIM card nyingine tumia paybill business number 5722222. Account number weka namba unayo inunulia. Amount ni bei ya ofa umechagua. Haujambo mwanafunzi. Haujambo sana tu YouTube mwanafunzi. Umesema nini kijana? Unaitwa nani kwanza? Ndietagwo nani mwalimu? Jetagwo Badman Karuga. KRG the Donut. Miracle Baby tondu mũkũrũ wakwa anyitire ihu rĩakwa ekesha. Wacha mdomo kijana. Ndige kanua ndainũka ngarie ngima na wetete. Mwalimu aria Gĩkũyũ nĩguo gĩthomo gĩtonye wega ta wega. Vowels tukanjia gũthoma rĩ? Vowels wacimenyeire kũ na ũmũthĩ nĩguo woka cukuru rĩa mbere? Vowels gwitũ ciĩ ngumo gũkĩra Ndegenye na Martin wa Janet maharukanĩtio hamwe. Inakaa uko na mdomo. Gũkũ nĩ cukuru kanua kaingĩ ũtige. Ndĩrenda gũkũria ciũria nĩgetha amenye ũkwanjia gũthoma kuma ha. Wĩ tayari? Cirehe nguonie ũgĩ wa mũciarĩre. Niĩ ndamenyire gũthoma bagiti ya thigara ndĩna wiki na gĩcunjĩ. Haya, reke tuone. A4 ĩno mori. Ngai. A4 ipo. No igua. B4 buroti maguta. B4 boy mũkurũi. C4 saitan. C4 cat. We uko na kasoro. K4 yo nĩ njũĩ. K4 cabbage. Mũrungu wa tũnyoni. K4 keto. W4 kau ona nĩko ngwetereire. W4 wĩtĩtĩ. Makobi kwangu karuheni. Sonoka mũno we. W4 woman. M4 mũcakũrũ kana mũkũrũ. Kabonge auga M4 mũkurũ itawe. M4 man. Mapanga rĩ? Shwa. Ya wĩtĩtĩ mapanga rĩ? Nĩ M4 kĩ? Tumia we. Tauga A, E, I, O, U. Icio ndingiuga. Wecwe. Nĩwanjia kawama mwarimũ. Ke wĩ mwaganu atĩa adi teacher. Na mũndũ ndangĩtua. Kana nĩ wanyenda. No niĩ kahiki gakwa nĩ kamamu. Koguo ndĩ mũhiku. Stupid. Wewe wa ũrĩu. Mũcakũrũ etagwo Joel Kamunithi wa Thendekia. Short form ya Thendekia no ũnjĩte Thende. Nake mũkũrũ etagwo Maritha wa Njirũ karĩa nĩme. Ke ũrenda kũmahe wĩra kana? Enda nje kijana. Maneno yako nitaongea na mwalimu mkuu baadaye. Sawa. Ũmwĩre ahe mũcakũrũ wĩra gũkũ wa gũthomithia vowels. Ni sawa. Thiĩ nja. Nĩnjũĩ nĩ ũnyendete. Ni promote before uende. Nunua data, SMS au minutes hapa Mazeltov Limited ukitumia M-Pesa hata ukiwa na fuliza. Twende lipa na M-Pesa, buy goods till number 4760890. Amount weka bei ya ofa umechagua. Kununulia SIM card nyingine tumia paybill business number 5722222. Account number weka namba unayo inunulia. Amount ni bei ya ofa umechagua.
Nasikia babako alifutwa kazi kwa mochari juu ya kupaka maiti lipstick kwa wetete. Uko na kichwa kubwa hadi ukienda kinyozi unakuwa admitted. Nasikia choo yenu iko na shimo deep hadi mafi inaedaga ikipiga duru. Wewe uko na pimples nyingi hadi ukipigwa picha inajiandika join the dots. Uko mnono ukivaa jacket ya red unakaa lori ya nyama. Budako amezoea kuendesha duthi, so yeye akiendesha gari anatoa mguu moja nje apige kona. Acha zako na ulizaliwa tu by mistake juu condom ilipasuka. Uko na meno refu hadi ukiingia hospitali unaambiwa utoke uache kuchekelea wagonjwa. Nilipita hapo kwenu nikasikia go. Kumbe ni babako anatengeneza underwear ya mabati. Wewe ni sura mbaya hadi mkicheza cha baba na cha mama unaambiwa ukue mbwa ama utoke kwa game. Kichwa yako ni smooth hadi ukienda kinyozi anakuguza alafu anakuambia toka hapa hatunyoi wetete. Nasikia umesota sana hadi kwa M-Pesa yako wametoa jina pesa imebaki M. Nasikia wewe ni kisirani hadi wakati wako wa kuzaliwa ulitolewa na tear gas. Wewe ni mweusi hadi ukiaguka unaachaga rangi ya black kwa nyasi. Uko na kamkono kanono kwa wetete kakupiga mafi geta. Uko na mkono gumu hadi ukifinya ugali inatoa maji. Wewe uko na kisogo kubwa hadi ID yako iko na nundu hapo nyuma. Wewe ni mjiga hadi ukikufa hatuwezi sema umepasi. Labda tuseme umeronga we. Vile wewe ni mkode hata Mungu ni wa miujiza kama bado aligawanya kawetete kako mara 2. Nasikia shosho yako ni mzee hadi huwa anatafuniwa maji ya kunywe. Uko na macho kubwa hadi ukiblink babako anakuambia uache kucheza na stima. Nasikia kwenu ni wavulana wote hadi lastborn anaitwa tulijua tu. Uko mnono ukivaa t-shirt ya green unakaa kibanda ya M-Pesa. Wewe simu yako ni mzee hadi Facebook imeraruka na haina cover. Wewe ni mkode hadi ukiinama wetete yako inakunja gumibwegze. Simu yako ni mzee hadi iko na game ya kushona viatu. Shosho yako ni ninja hadi anapanda mti na jegi. Wewe ni mweusi hadi tofauti yako na giza ni masaa. Nyinyi ni maskini hadi mnafunga nyumba na Big G. Kwani unataka tufuge na peg? Simu yako ni mzee hadi inamwaga data. Kwenu nyinyi ni walafi hadi mko na timetable ya kulamba sufuria ya chai. Wewe ni mjinga mpaka siku yako ya kwanza kuona gari moshi ulidhani ni proti na hama. Wewe ni fara hadi unaandika 0 upside down. Wewe ni mchafu hadi ukipita place wanauza sabuni wanapandisha bei. Shosho yako ni morio hadi anasag leso. First time yako ya kwanza kuenda kununua ng'ombe uliona ikikojoa ukasema hutaki hiyo imetoboka. Wewe ni mweusi hadi ulipozaliwa daktari alisema shit kameugua. Wetete juju kama break za Honda. Wachana na body parts zangu. Niwe wanyubire nigetha unumithanie na maũthĩ makwa. Tatigana biũ na wonje wakwa. Ndakahotaga kware. Na ungikona kamukuro imehe. Ngucoka gũgwĩta kamunithi. Tebu kwanza niongee na watu wa Airtel. Ndizo hizi offers za data na pia minutes. Unanunua kupitia M-Pesa. Unaingia lipa na M-Pesa, paybill, business number unaweka 3541919. Account number ni namba yako ya Airtel. Alafu amount ni bei ya hiyo offer umechagua. Then unaweka pin na within seconds unapata offer yako. Hii ni kutoka Mazeltov Limited. Pia unaweza wapata kwa website yao www.mazeltov.co.ke. Ikidelay of which si rahisi, tumia hii namba kuongea na wao 0791178111. Tumeongea. Mukuruke urandikire wira meidi utari muthomu. Wira wa meidi karuga ndubataraga githomo. Bata tabitha arute wira wega. Sawa. Musakuru ndakiuyu guo. Niki? Kethoguo arateta tondu ucio nake aharanaga ginya na ciana. Asa. Neira wathie kesa musakuru na tabitha marehingeire kwa nguku. Riu ndiraiguaga musakuru agithomithia tabitha vowels. Ati aramuthomithia. Ati kwa nguku. Ati marehingira. Ati vowels. Icio nĩ iria cietagwo Waarabu na Gĩthwaĩri. Mũkũrwanga mwarimu arĩire bithi yaku tũhũ. Vowels cietagwo Irabu ti Waarabu. Tũhũka ngwanũre mũkuro ũyũ. Wauga thoguo arathomithagia tabitha atĩa? Musakuru ndararagia. Anga aramũthomithagia na sign language. Tabitha niwe ũracokagia na thauti ati Ati akaruga. Tacokera uria tabitha arathomaga tondu anga ndinaigua wega. Eko tabitha ucio. Maya Ngai umuthi kwaga gukua mundu munjite wacukanati wa mucendu.
ndunjitire wa Tabitha we. Mukuru ndinakwira Musakuru araumire kuu agithithinaga ni githomo gutonya Tabitha wega. Murungu wa tunyoni. Tabitha, Joeli, meko aya. Tebu kwanza niongee na watu wa Airtel. Ndizo hizi offers za data na pia minutes. Unanunua kupitia M-Pesa. Unaingia lipa na M-Pesa, paybill, business number unaweka 35 41 919. Account number ni namba yako ya Airtel. Alafu amount ni bei ya hiyo offer umechagua. Then unaweka pin na within seconds unapata offer yako. Hii ni kutoka Mazeltov Limited. Pia unaweza wapata kwa website yao www.mazeltov.co.ke. Ikidelay of which si rahisi, tumia hii namba kuongea na wao 0791178111. Tumeongea. Musakuru imeshika. Iangalilisha wapi? Iangalie kwa mama Jakofu. Na uzungushe hiyo kitu vizuri. Nikikosa kuona tausi na vitimbi utanitambua. Hapo. Imeacha kuonyesha mchele. Geuza vizuri. Sasa iangalie kwa anti yako Lucia. Musakuru nimeangalilisha. Imeshika sasa. Nikuje. Haya, ni kama inafikiria kuona. Haya, angalilisha kwa nyanyako hapo. Ona munyo, umeachilia tena. Haya, zungusha tena. Angalilisha kwa choo, pole pole. Haya, ndio hiyo. Wacha kuguza hula balu. Nikikwambia hapo unaachilia. Rudisha kwa nyanyako. Kitu iangalie kwa nyanyako chini ya kitanda. Haya. Hapo iko sawa Musakuru? Ama utashida hapo ukiniambia nizungushe hadi mimi ninaanza kusikia baridi. Nimeanza kushikwa na homa. Endelea tu kunipigia kelele. Shida hapo ukibweka. Tebu geuza kitu. Iangalie kusini alamsiki mashariki. Haya bas. Ndio hiyo sasa ikitaka kushika. Imeshika. Ngoachana nayo. Sasa ni nini tena? Nani amekuambia utigize? Nikisema inataka kushika unaachilia hapo. Haya, rudisha hapo ilikuwa. Nimerudisha Musakuru. Hapo iko sawa. Sasa ni nini wewe unafanya? Kuja hapa uniangalilie mimi nitoke nje nijitengenezee. Kuja uniangalilie mimi nitazungusha. Kazi ya dakika 2 unashida hapo ukifanya nonsense. Haya bas. Sasa ndo Musakuru umeongea. Kuja ukamate mzigo. Kuja utigize ili kama wetete. Mimi nitakuangalilia TV. Haya Mukuroi, nimeanza kuzungusha. Uiangalie. Ikisimama vizuri ama ikianza kuonyesha picha uniambie. Ni sawa Musakuru. Zungusha wetete. Nitakwambia. Zungusha Elio. Nitakwambia ikishika. Hapo iko sawa? Musakuru angalilisha kwa Wajakofu. Uipeleke bio kabisa. Haya ndo hiyo ikishika. Hiyo. Kuja. Nikuje. Imeshika. Kwani umeangalilisha wapi? Ona huyu. Rudisha kitu. Iangalie kwa nyanyako. Kwa nyanyangu. Angalilisha kwa nyanyangu. Haya. Ndo hiyo ikishika ndo hiyo. Iko sawa hapo? Kabisa, walai tena mamangu Maritha. Kuja. Iko sawa? Wapi? Kwani umeachilia tena? Wewe na wewe Musakuru usikiagi. Unakaa hizi magazeti ziko kwa ukuta. Angalilisha kwa baba mdogo. Bio, peleka bio. Kabisa, ienda 1000 kilometers above sea level. Speed Musakuru, speed. Yes. Yeah. Oh yes. Ndio hiyo ikishika. Ndio hiyo Musakuru. Unataka kusema haijashika hadi saa hii nikizungusha bio? Haijashika. Wewe zungusha kitu. Zungusha bio nitakwambia ikiona. Usiachilie kwanza saa hii. Wewe zungusha santuri. Zungusha bas. Si nilikuambia wakati wako utafika. Zungusha mzigo wewe. Mukuro unataka kusema hii kitu bado haijaona? Ni wewe unaangalia TV ama ni mimi? Zungusha kitu hadi nikuambie. Angalilisha kitu kabe. Elio iangalie Muthurwa. Haya. Angalilisha Lemuru. Huko kuna baridi. Angalia Moro. Sasa angalilisha Biguni. Haya, iangalie kwa Mugo mwenye alikufia choo. Zungusha bidhaa. Haya, ndo hiyo. Hapo. Kuja sasa. Kwani umeachilia? Rudi. Shika tena kitu, zungusha. Iangalie kwa ule msichana niliwapata na yeye ukajifanya hujaniona. Nakuambia utanitabua. Leo badala ya tausi utaona mwewe. Utatoka hapo nje ukishika pneumonia. Utasikia vile mimi huwa nasikia nikikaa kwa baridi. Lakini unajua si kupenda kwangu. Makosa ni hii TV yako kupoteza signal. Zungusha. Iangalie kwa bera. Bas. Imekuwa sawa sasa? Ikakuwa sawa wapi? Tebu zungusha kitu kabisa. Tebu kwanza niongee na watu wa Airtel. Ndizo hizi offers za data na pia minutes. Unanunua kupitia M-Pesa. Unaingia lipa na M-Pesa, paybill, business number unaweka 35 41 919. Account number ni namba yako ya Airtel. Alafu amount ni bei ya hiyo offer umechagua. Then unaweka pin na within seconds unapata offer yako. Hii ni kutoka Mazeltov
Limited. Pia unaweza wapata kwa website yao www.mazeltov.co.ke. Ikidelay of which si rahisi, tumia hii namba kuongea na wao 0791178111. Tumeongea.